Bese wangitshela but bilalela mina bengithi kanje mina but sengilungisele isandla Transnet le yathende leyana eqondile bawufaka 38 million but bayifaka i-account yami direct siye ku-business account so into engizoyenza mina ngizokwenza kanje ngizothatha leya 36,000 ufaka ku-account yami direct and then mase ngithatha mina u2 million lo okumele uqonde waka-Prasa sufake kowile amajita ngifuna uhlanganisele enye ithenda angithi benze ishow ngomhla ka9 November eNewcastle ngifuna sibabhokhe noma 500,000 sibabhekelele yabo so mina into ezobe sengiyilungisa ke ngizokwenza kanje uyothwena mase ufake lo 3 million into zami seyiqonda sonke bastard mfethu ngizokwenza kanje lalela ngifuna mina mfethu ukuthatha kowele manje 2000 vele imali abayiphethe manje masingenile le yamali ngoba vele abafethu bazonginika lo 2000 kuleka abafethu masingenile le mali vele uvele uphushe ku-account yabo mfethu yabo awuzongikhuluma nabo fast kuba vele ngiyacabanga ukuthi mfethu no bazongisetha angithi vele 3 million uzophusha bona uqondile mfethu correct bra ngicela ngani awusho ngani uma ufuna ukuboleka imali cha kahle mba sengaze ukhulume nokholo usho ukuthi uzoboleka imali kuthini ungasho ngani nami usangithatha ngesinxele le ngathi ngiyizwini inkulumo yokuqala wena wasifakholwe wena awukelezwe wena uzinto eno-M million uzongena ku-account yethu hayi million naira million rand lala nginike mfethu block ngizonika wena sisho uma uboleka imali atshele mina ongafundile ngithi yabo le mali owayithatha ngoDisemba ewu3K sesiyawuphula ukuthi uboleka wona seshoda isikhokhela ikhe ngeke phela sidale wena wena la uzaphila ukwazi ushayisele umuntu yama engala ngisho uMandela mfethu wayibisi sithe ichele khulelo